Yesaya ƒe agbalẽ ta 7. Emmanuel ƒe dzesi. Le Yuda fia Ahaz, Uzia ƒe vi Yotam ƒe tɔgbuiyɔvi ŋɔli la, Siria fia Rezin kple Israel fia Peka, Remalia ƒe vi, woho aʋa va dze Yerusalem dzi, gake womete ŋu xɔ du la o. Du la gale te ko. Azɔ wogblɔ na David ƒe aƒe la be, Siria wɔ ɖeka kple Efraim, eya ta Ahaz kple dukɔ la katã ƒe dzi ʋuʋu abe ale si ya ʋuʋua avemetiwoe ene. Yehowa gblɔ na Yesaya be, wò kple viwò ŋutsu, Seya, Yasub, mido go ne miakpe Ahaz le dzigbeta si le avɔnyala ƒe mɔdzi la ƒe nuƒe. Gblɔ nɛ be, kpɔ nyuie, lé dzi ɖe ƒo, eye mègavɔ̃ o. Dzi megaɖe le ƒowò le dzoti takpo eve siawo, Rezin kple Siria, kpakple Remalia ƒe vi ƒe dziku sesẽ la ta o. Siria, Efraim kple Remalia ƒe vi woɖo nugbe ɖe wò gbegblẽ ŋu be, mina míadze Yuda dzi, mina míaʋuʋui, míamae ɖe mía ɖokuiwo dome, eye míatsɔ Tabel ƒe vi aɖo fiae ɖe enu. Gake ale Yehowa, Dziƒoʋakɔwo ƒe Aƒetɔ la gblɔe nye esi: madze edzi o, mava eme o, elabena Siria ƒe tae nye Damasko, eye Damasko ƒe tae nye Rezin. Le ƒe 65 la me, woagbã Efraim gudugudu, ale womaganɔ te o. Efraim ƒe tae nye Samaria, eye Samaria ƒe tae nye Remalia ƒe viŋutsu. Ne mienɔ te sesĩe le xɔse me o la, ekema mianɔ te hã o. Yehowa gaƒo nu na Ahaz be, bia dzesi Yehowa, wò Mawu la, eɖanye gogloƒe ke loo, alo kɔkɔƒe ke o. Ke Ahaz ɖo eŋu nɛ be, nyemabia o, nyemado Yehowa akpɔ o. Tete Yesaya gblɔ be, azɔ la, David ƒe aƒe si ɖe mesɔ gbɔ be miado amegbetɔ ƒe dzigbɔɖi akpɔ oa? Ɖe miado nye Mawu hã ƒe dzigbɔɖi akpɔa? Eya ta Aƒetɔ la ŋutɔ ana dzesi mi. Ɖetugbi si menya ŋutsu kpɔ o la afɔ fu, eye wòadzi ŋutsuvi. Ana ŋkɔe be Emmanuel. Ano nyinotsi babla kple anyitsi va se ɖe esime wòanya ale si wòade vovototo nyui kple vɔ̃ dome. Gake hafi ɖevi la nanya ale si wòade vovototo nyui kple vɔ̃ domee la, fia eve siwo mievɔ̃na na vevie la ƒe anyigba azu gbegbe. Yehowa ana be ŋɔdzinu si tɔgbi medzɔ kpɔ tso keke esime Efraim ma ɖa tso Yuda gbɔ o la, nadzɔ ɖe wò kple wò amewo kple fofowò ƒe aƒe dzi. Akplɔ Asiria fia afu wò. Gbe ma gbe la, Yehowa alia ku ayɔ nudzodzoewo tso Egipte tɔʋuwo ƒe mlɔewo nu ke kple anyiwo tso Asirianyigba dzi. Woava adze ɖe bali globowo kple kpetowo me. Woava dze ɖe ŋuvewo kple tsiʋewo katã me. Gbe ma gbe la, Aƒetɔ la atsɔ lãnu si wòɣe le tɔ la godo la na Asiria fia, be wòlũ ta na mi, alũ ɖa siwo le miaƒe afɔwo ŋu, eye wòlũ ge hã na mi. Gbe ma gbe la, nyivi ɖeka kple gbɔ̃ eve pɛ koe atsi ame ɖeka si. Ɖe nyinotsi gbogbo si wonana ta la, ame sia ame akpɔ nyinotsi babla aɖu. Ame siwo katã susɔ ɖe anyigba la dzi la, aɖu nyinotsi kpekẽ la, eye woano anyitsi hã. Gbe ma gbe la, afi sia afi si wainka akpe le, eye wòxɔa klosaloga 1,000 la, ŋu kple aŋɔkawo koe amie ɖe teƒe ma. Ŋutsuwo ayi afi ma kple dati, elabena ŋu kple aŋɔkawo koe axɔ anyigba la dzi.
Ke hena togbɛ siwo woŋlɔna kple kodzoe tsã la, miagate ŋu ayi afi mawo o, ɖe vɔvɔ̃ na ŋu kple aŋɔkawo ta, ke woava zu nyiwo kple alẽwo nyiƒe.